85-70. Pobjeda Cibone, tu više zbora nema. Avdalović, Čepanović, Stanojević. Partizan je svoju prvu šansu od posljednje 3 utakmice propustio. Cibona je na najljepši mogući način pokazala da je mjesto u Euroligi, sticajem okolnosti razni, da je ovdje, na primjer, ali nećemo žaliti za nikim, ali kada bi imala jaku centarsku liniju, a jake centarske linije ne može biti bez Rađe, koji bi se sigurno vrlo brzo i već se adaptirao u Ciboni, što nema Okunskog, ali evo, Cibona je večeras pokazala da može odigrati dobru utakmicu, ali u jednom kontinuitetu u Euroligi, u jakoj Euroligi, to je zaista kudikamo teže, gotovo nemoguće. Ali ova utakmica bila je sjajna u svakom slučaju. Mamić, 46 sekundi do završetka. Poštovani gledatelji, mi smo namjeravali kao obično na kraju utakmice napraviti u našem improviziranom studiju ovdje u dvorani jedan razgovor, međutim moramo se ispričati, od toga neće biti ništa, jer kabina je upravo tamo gdje ima jedna poveća grupica razbarušenih navijača, da tako kažem, i koji se baš ne ponašaju kako bi trebalo. Osim toga i kamerman koji je na toj kameri odvežen je u bolnicu, nadamo se da nije ništa teško. Ali to je utakmica u kojoj je Cibona izvanredno dobro igrala, koja je bila sjajna, a sada ponovo padaju predmeti na teren i zaista mogu zavaliti sucima. Iz Cibone, što utakmica nije prekinuta. 85-71, ali takvo ponašanje pojedinih gledatelja, zaista to je uopće smiješno i reći, ne dovodi ničem. To je iživljavanje po svaku cijenu. Ti koji su bacali petarde, upaljače i kamenčiće, kamenje, nisu došli na utakmicu da bi bodrili Cibonu, nisu došli radi sportskog događaja i sad svi ti pokušaj Sesara, sve je to lijepo od njih, ali to je ostavilo jednu veliku sjenu na ponašanje određenog broja mladića koji se ne znaju kontrolirati, ali kažem, to već je stvar dubljih analiza i zaista jedne studiozne pokrete. To je možda i gore od droge, jer ako nekom ne možete na jednoj utakmici koja je tako dobro odigrana od košarkaša Cibone, u jednoj takvoj atmosferi da je 98% gledatelja bilo prezadovoljno, pobjedili su Partizana, tradicionalno teškog suparnika, utakmica koja je u sebi imala niz naboja, gdje su košarkaši Cibone svojom igrom, svojom ponašanjem, ne možemo naravno ništa prigovoriti ni igračima Partizana, ničim nisu nikoga izazvali, ali pala je mrlja na ponašanje. Nažalost, to je onaj gorak okus. Zadar je zbog onih događanja poslije utakmice sa Budućnosti, kada je Zadar pobjedio, bio kažnjen sa jednom utakmicom neigranja. Vidjet ćemo kako će proći Cibona, koliko će platiti kazne, ali sigurno će i skupo platiti veće resursima, zato što su suci bili više nego tolerantni. Poštovani gledatelji, doviđenja, pobjeda Cibone 85-71.